Amen. Amen. Was waiting and that's we. Say KWASI. Was near KWASI there no. Famano. In the public domain, not Jesus was very careful. Then what that saying you no sukrana ya na dia ya. Na engrofo bo ye wio ye kuno. Osi engobeka say bia momo kumi na kwa ka sem ya bi but osi de eja fache won. No mu nim ni omo ye dey. Omo ye. ASENE no so no wo pain. Na obi ka chere se woni onyankopon ba no a je hu na je yen ko baka chere se mimi brain twense hu a wo ka chere me na so Yesu asem ne se eja onim ne oye wo ba ko se wo se na yen de ye boni a ya yenti ene enya sa asotwi no de wonya hwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In the pain Jesus said ene obeka me ho paradise. Amen. Or forget the pain now. Because of the holiness in public. Amen. Hallelujah. Amen. Enti assembly nyame assembly ena ye baba ho Job nso. Niema o hia ye. One day ye beka kire no wanantwie na wu na wase na wonya wie na fofraba. Wonya wie na fofraba. Enga ensese ka Job ka bibiti anyame kobaka as Job say was in na Job etinsa na tadem na otehwe form na 7 say yehu adman yehu afa. Hallelujah. Amen. Speeches in public are very very essential. Who here no pay and no na urade di asoma me. Praise God. Hallelujah. Someone mutie mi kwasi ada no pa no me ntwuma dwene emra so na medwom no ya ye kronkron wo ho. Amen. Praise God. Hallelujah. Aya na binim say wa ma adwama wa nom nsa wa ye kronkron, but in the public no you can create something e betale ho Intimate feel Honda. It anoba me enko trosem nim. Munim say ye de Nyankopon no trosem nim na wo hu ye mobo a bibia ye be ka bia no ye koka free mu. Enti fa me Colossians chapter 4 verse number 2 to 6 no. Ye be ba mu an obey. Abusia form me che ruade asem. O se den. Close 4 March 9. Tichemu mienu kosi ensia no. Atifi asem ne say empaibo ho modern mo. But don't go for brofo ni say holiness in public. Hallelujah. Amen. But translation ni dia na bi ho na ene match. But I say obeka say empaibo mu de be modern bo. But brofo no obi a wa bie brofo Bible no enhwe heading no obeka to say holiness in public. O say dey. O se mun kra empaibo mu ara. Se mudru dwomu a Mom Bible no mumfiri ho munkram ejom. Hallelujah. Amen. Na momfa aseda enwan ewo mu afei nia ehye so dia ehaw no wudru dwom a o bompa ya ayasusu ami na kandia ehaw no na emo bompa ye na afei yeden fa aseda enwan ewo mu na hwe wa asedam. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. If it's a kasana, wo di me bre me yesi no bi so bre. Enti se wo baka na obi e se wo bre. Na so no obi so bre. Enti wo se yedu dwomu a yenkura mpaibom. Ne fa aseda nya dey. Enwan wo. That is the public speech. That qualify the holiness. Ebe boawo na ma edwom no wa ye kronkron ente sa edwom no kasa be kasa e wo kasa be sei obi be ba wo ho na wo busa na te sei ze na nwra grand body ye anidi o nwra de ye buada ye na so obi buada ja. Praise God. Hallelujah. Nwra de ne mu odi obi de de sei o enti edwom no krampa bo mu a wo ba ye te sei wo se ye Hallelujah. Amen. Nyame adom. Na menipa na hu se wo de wo bre. Enso obi e bre. Amen. Amen. To asoma me. Me ansa ne say
na mommo empaye emayen insu bi afi ye dwom no aya bompa ye ma wo sofo wo candifo that is a public speech in the public domain no and domain and just who here say we criticize but pray for your leaders. Amen. Praise God. Hallelujah. To us way na onyankopon ihini asam ne pono no da nyame be hini asam ne pono ama me enye say wo be ka say na die no oyi. Hallelujah. Amen. Obi so jina won chen a e bia wo ka die no oyi ono so do so for heaven kansa wo ka be no say wo tan no ndo won say dwom no wa ma obi ehu adwen wo trim etia wo candidate no. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Emu aye de su na na do aye bi. You say that. Amen. What do you say? Because I won't go say na na do anye hwe a ne wo pe na say omi so be ka say wa anye hwe. Come in mama. Amen. Hallelujah. Amen. Holiness in public won asem na no pay me ne wo ka say. To asoma me. Ose na yaka Kristo ahintasam a enti medahum Enu ti Paul say wada so da homa mu to asoma me. Enan ne say na mayi no adi Na me yi asampa na di. sade esem se Me kasa. Praise God. Hallelujah. And this will be me tran say bia me kan from so kra e wo me kasam. Na so bi amfama nkodum. Anko Tom se hwe de oka. Na se nipa no ba me nchen e be ka kire me se osofo ha wo kan wan kan yi a obabua me mamanya asem ni mo hindasem a de bia me de be kasa die unnecessary criticism. To asoma me in public. To aso enti num ne say monante nyansam aya wasi edwom no ye nanti den nyansam udu dwom a aya nanti nyansam kasa nyansam to aso one a wo akiri no fm woma wo akiri no woma nim o just ye wo go for wo no level bi what you say and this udu dwom no ananti nyansam no kasa nyansam a woma wo akiri no wo so be wo ma follow the anye. Come in, amen. And who didn't your own growth for me inciting growth for almost send growth for kutupa. What do you say? Yes. Because some me some were followers. Now me kasa nya ni ameka bia no no mobefa. What do I say? Yes. Me kasa nya di ameka bia no no mobefa. Enti wasi woma wa chirichiri ninti ye nanti nyansem ne ye nkasa wodai nyansem enya sa yensu ye be say afoforo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. What's that? Yes, we are a Ghana here obi e kabi. But se nya pani baako mienu mienza sa aye de be ye a obi e be nya sa ni da so no. Praise God. Hallelujah. Trust me. Ose na mo hwe mo adagye ahie. Na mo hwe madagye ahie. In public no your time is very ashini. Praise God. Amen. Hallelujah. 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 Public conversation na fe mbie biem. Ose mo ma mo kasa ho emra nyam. Nyam da na say mo hu said here esese mubua obia what carry hallelujah amen mama mo kasa ho mra nyam da enchin ewo mu enhira nyame de manipa no mami kanjro kasa ewo mbe 80 to 90%. Jesus. Praise God. Hallelujah. Bibia obeye bia obedi nkunum e kasa. Se uye na anye yia e kasa. Ubetimi ya wo bibia bato kasa nye. Enti ye unni anidie. Unni anu onyam. Efisa wo kasa anye. Wa unti bonsa mo pe nipa ase no. Odi bibia fa kasam. Dan okọ Yesu na nkasa nchen. Bra wa kire comforted days. And o call in chain catcher and says, I will see you Yankopon ba or yede or Kasai.
e kasa ro kasa yo oni onyankopon ba da ne buo yi de pa no e de no ye okokasa no okasa ana Yesu so e bebu an se den ɔse enya abodo sonko ene nipa de betrase what Yesu so ye den ebua no okasa praise God hallelujah ba Yesu kasa no na hu wonyam na ntini wom praise God hallelujah amen osan etra Yesu biem usi onu nyankopon ma na to hu free soro be fifom because wa tro say obesuma abofo no abeso won sem ayede na obonsam ye aye kasa praise God hallelujah and obetie me see holiness in public is very essential Jesus eye bibi ane boye den praise God hallelujah Jesus say enso awurade wunyankopon hwe no see afi obonsam fi wonu dwane because na Yesu kasa no wonyam na nchine ye den ewuom anobai awurade say yen kan the holiness in public in the ye kasa in perspective no ye ka kire wo say aya o kasa no hwe ni amen praise God hallelujah na mahumre nyam Jesus enti oba wi aye no ofa kasam kasa enti won say yen ye tire makasa ne de ayeye akwa no wofie ho no onim se kasa papa nye den enni ho enti no opeke enti wo takola ni nyini no mene o oye what ya say kasa basa enti da akola na peke enti akola no efisa abriko no wanya ntete papa bi ane kasa na ode ko na no na ode ko eno ni aba abewura ni mu a ode enante praise God hallelujah inti anopai nyame asem se me kan tro se in public no aya bompaye amen praise God hallelujah o kasa no aya mampai bo no so na ma aseda emirem amen na afi o nante ehwe ne yie na wadaje enso hwe ne yie na o kasa nso aya mahu mrenyam na se wo yesa wo be wi ni public no amen no mante amen you win the public yes because o kasa no na obi ade be follow o kasa na ekuta o kasa na wo ka no eno na obi aye dey e be follow me did say o ma nyame adomo mu tie ye wo ahenkan no e ye kasa nchini wo mu a nyame de maye wo hanti ene duru kwasi ada no pa obi sase ye ntie nkrofo ya ye kwa so amen ye nya hwe e ye kasa awurade hu ye mobo a nchini wo mu no obi akanyam sem ni bi what you say nti no e ya dum e humobro praise God hallelujah obi kasa no hwe ni ye praise God hallelujah asembi aramekano anopeya adibi ara me Sebe Yesu Medas famiko 2 Thessalonians Thessalonica fo nwoma no eti baako ni mudu baako ni dumienu no na yem bie asem ni mu biem Thessalonica fo ma etoso mienu eti aye baako chichemu du baako ani dumienu no eti fi asam ne se osomafo no sre ade ma na kenkanfo hallelujah amen osmafu Paul osre de ma wona etie no o ma kenkan no no ena osre bibia ma o e de na osre ma o osi entin so ye bompa ye mamoda the bia in the public no ye bompa ye mamo amen praise God hallelujah say ye nyankopon imumu se mo se ofre no se awurade nyankopon mumu se mo se ofre no na amfa tumi so mma na yamye ani sodie ni gidie adwuma enye emma amen no fa tumi so mma na yamye ani sodie ani gidie adwuma enye mma hallelujah amen eni so betie awurade a de yesra ma wo ne se ye bomba ye ma wo de bia
ewo dwom kokuom but the dwom no yandome dabi o ja say nti bi dwom no ese say nyame hwe enhire bi efi nipa nanum yes o hwehwe ogie bi efi nipa nanum no ne bi de adane nnome wo ya madomi usesia kasa be no praise God hallelujah wo ya madomi usesia entini ni wo kasa ni chinini praise God hallelujah wo ya me no ba kusesia entini ni praise God hallelujah enti wo say ye bomba ye mamo da say ye nyankopon emumu say musa freno praise God hallelujah and he said what did Jesus Christ do now kasa nya won se freno but se won se freno dia and he was say na move to me so emma na yam ye any so dia any ni gidi adwuma no nyama hallelujah amen and he said o so freno dia yemfa wurade kasa papa no any ni to me na yam ye any next nani so dia no enye gidi adwuma no na ema nyama amen 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 hallelujah amen so wo hwe na nsen agidifo a me de ba me we ya me de ba jo me bodua o kasa ne hu ni nyam emfa hirama in the public domain no wama we akwan aba ho say sister we do you obadumi wo enti afra wo dome so for we do you obadumi usesia obagini nshira na so for so wase na no nkan hira hallelujah amen osofo osisi obi osofo a na no nkan hira anya no me yes praise God hallelujah enti obi ya wade a okokuo mu no na wakobo mpaye praise God hallelujah but in the public domain no nipa expect no dos enti so obi aye made afifie ena me ba me beduru edu ensu na ono na me de eho nkyere be kyere ngrofo a o ma etie me eka no na ma ye me dan na o ma ye me bia nya ohwe obi anya me hwe what was it enti so obi na ayo bibia na kokuom na konipa no ho but in the public domain no there must be holiness amen praise God hallelujah se kronkron ye de ben adwuma e wo kasem praise God hallelujah and what you adwan ambassador ye du domu a ye duru nipa mu a ye ma ye kasa ho mre nyam amen da enchire wom o ze da no wo che hene ojini kakaka ye bu no le pressure ba no wan hwe yi a wo se wo kasa baby eche do che hene se Ghana for mani so da na do nyuma no omunya bai fo mu ye nkurasefo it's very serious statement from a big paramount chief but I don't know pressure and the way who so o kasa be say ebra atete ne o haw ne assembly about so no say onni sa ehintasem ya make kachewa o kasa be say enti ye nyina yafom wo mu da yes praise God hallelujah hallelujah amen ye nyina yafom wo mu da ebi se bibi ebra bibi ba aya wo ya no o hwe ba bi a wugina na ba bi a wugina no na o kasa sama ya na so na waka but wo carry ya no obi say obasofo we de o pa bufu do do mark me da ho mark abeda obi egu enu ase asofo na ko yo badumi wo o wa bufu o yo no ba ku ewrade hu ya mabo ano nyam da enchene yafa nyankopa yem yenu nya adwuma ema emu so amen enti se nipa yenya frɛ ewo Ghana ha anke ekasa ya anke ni da so agira pinti amen kwasi anopa ho kira aba Ghana wobekɔ asori dan mu no osofo obi no no obeka from A to Z Jesus onka nyame asem bazo ni da so say me mame awutra ya famu ya bia sipen Israel focus awutre mu edu ba bi kura no oba otimi ton ne ba say yanwi no na yawi ni wi ama be ton me dia e bia sida but mo me yanti ase say yama mpa yama yampanimfo na se ototo ne yama yia ebe yie amen obi kura ba ka jos awutre o kire nko Yesu beba praise God hallelujah hallelujah amen of 12 ne say anti 12 ne say
na wa hyeyen ye wasi na wa hyeyen Ewurade Yesu din enmonyam say yes obe say ye Ewurade Yesu Kristo din no de enmonyam ewo mumu etimi ka che mo say awotire brem no nyame timi ye amen praise God hallelujah kom brem no otimi ma aduane buso adana kwatafo no ebra na koma ba Samaria no wanya nsankyerene ama kwatafo na nidi ame wo ma mo ho odin wo ma ndwane nyame ba ni yesom no ade yesi ahotire mu odanani ema ye ahotire biremu no no pese ode ya ade foforo enti wose say yesa wo be hye ye Ewurade Yesu din no enu onyam ewo mumu nemo enso ewo nimu hallelujah na mo so amoyesa no obe hye nanu onyam wo mumu amen praise God hallelujah your suffer be o hye nkran no na sorema no e follow no amen opani bi o hye nkran no na sorema selu no bema bi o wofi a aye dire na ne yire ne maye mobo no hye nkran no ne mani nya gidie wo no amen say na scan ho ba chotre ebedi fried rice enamu ni doko ni mokono but o kire de fufuo ni abankwan be pai amen say wo ho eni ho enkwala na nya ni da so say ye papa ene de wa sheda ene wo me ye di doko ni moko but o kire de abankwan akoto obu ofuni fufuo bedie ebe ye djuma amen praise God hallelujah ne kasa ho benyam wo fie ho ne yiri kure nya ni da so ma me ne man timi antonto ma akoko ska na nso ye but nesia de wo be fura GTP anasa Holland amen ma me no ye kofuo ma ne ho dindin de obefa kenten no kra because nim say be ma na kasa amen praise God hallelujah wie ho ma me ose nemo nso wo nimu sade ye Nyankopon ni Ewurade Yesu Kristo adom no etie wati Nyankopon Yesu Kristo na adom no ewo Yesu mu no sade etie na te say Yesu amebu ni ba bam da praise God hallelujah Onyankopon adom a na wu ni mu no de bia na o de page ni pa praise God hallelujah na wo hwese de be fini mu abanyina no eno na de mfasode ebe bre ni pa amen 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 Family go Job chapter 1 verse number 17 18 to 22 what's it where do you grad any do Job woman na kam be second Peter no okay family o de kan Job die no wie be second Peter no sa no be mama o bebre mama bebre na ba Job chapter 1 verse number 17 to 19 o say dey it is do so ne say on I say ono da so rekasa no obi ba be kan say kadiafo abo chenku so abebo chenku miensa abeto ashe yoma no so wabeto ashe yo entie no wakukuru mu nyina enkranta ahoyehia bre wakuku enkranta emranse no ya kasa wahoyehia bre obi aba kasa Job anantwie sebefo abeto ashe won so afa anantwie no ekumrantie no menko ana maka wono gusu kasa no na ofoforo so aba nyese wako ni oka ne nkoye na ofoforo so aba se yenso ye yoma na ye hwom so no omo nso kadiafo atirimodemfo ati omumu miensa abeto ahye so afamoa no ekumom ye ye hwom so nya menko ana maka o se na menko ara na mafiri mu se merebeka ma che to asoma me ono nso da so ofoforo so beka se wo mamarima ne wo ma ya pefie no hwe enframa kasie be free esere so efi sere so ho abebo edan no ntwia enan no na the four pillars no aheto so na adwi agu won so ama wawu mu nyina na menko ara na mafiri musa we ahomachi
na me wura ho pa na me wura ho se onipa yesi ne breso no ona na oyo otrini ni Job bone nkasa onye bi tidie na asia ne niema nyina bonsama kwaji tumi na ose ni bibia ye kan baako no na foforo to aso yes an be kan baako no na foforo to aso into what is the reaction of Job die na Job be ye bia me metene bia metene bia boni bia ni me ho ena me bibia say praise the Lord hallelujah sister onya boni o brother onya boni but nyame timi makwan na eniamasi but what is your reaction Jesus are you saying na oje praise God hallelujah hallelujah amen to bebo we no bebo we nko na we ba na we ko na we ba ni ekono nyame pese odi ye bibi foforo amen ahokyere na eba no nyame pese odi ye den odi ye ade foforo praise God hallelujah se Ghana dia afi o kasa se Ghana mbanifo se odo mani mayaya ye ni na ho because bibia betimi ade be esi eye kasa nyame so di ni nyuma ene kasa enti wose o kana no na fi de na what is the Job reaction e ho ne hia me o ye dai honestly no what can 21 2021 sadam ka kire o abusuafo wo dem fa nchen ye ba enti de ebese ka kire o de se ahoyehia biremu no your reaction and no ehia papa se de ahokyire biremu o kasa no ehu hia papa wadro verse enti 20 no 20 ni se dey 20 ni se ana Hiob sorry sunsone na taade mu Job reaction ade ni ya ni ya ana o ya dey o sunsone na taade mu na o yi ni ti ana o ko yi ni ti na o hwe from sorry Nyankopon na minim so o be hwe from akikan sama kese nyame wadada ame anope makasa asem we bida intimi kan ha no na me wura ho because ato renchem kase to me ebra me banjare ne nsuo fa no eshime because me di nyame etia bibiemu di mu nyina ma nyame but it happens na anadwi me kai as worse we am kaye na ngrugu be ka me ewurade wadi me hwam that is my reaction at that time sana show aseme nyame madi wachia na wa ma me bansu afa me ba na ni pasam na sorry ya can be da praise the Lord hallelujah na say nyo dabi enye so nyame nim ni aoye anybody ye ntiase that was my reaction at that time na opani be refer me that kasa no RY Asante or refer me say that na ukasa say nyame adada but I love the reaction of Job Job reaction in say o say o sunsan atade ana Hiob sorry ana sorry sunsan na taade from the day was sorry Nyankopon. He worship God. yes What the bit I say? Eden Roman pimpim. asay omewu umuwu Umuwu. niema nyina asay Ubi biase. Na ye no so be ka say madam bi kontra Italy no see Italy abrofo no. Say omo ye furnitures. Baby oye djuma no. Na so omo spray niema na nsuo ta. Omo tibi ye Nyankopon. Asema okano am ka kasem no te se Nyankopon sebe o Nyankopon ye jimi ene onim nyansa na mespre mi nkonwa no wato nsuo the reaction of a man
Praise God. Hallelujah. But Job would was from no sorry. Sorry, no, yeah, the cancer. Sorry, Yangopo. Oh, sorry, Yangopo. No cancer. No cancer. The Jenna made me feel me. Shiranka. Amen. Yeah, Radimaya. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Radimaya. Amen. Osofu bina. Ono de bia nkrofo mewua. Magacho wa wudi nyabutre. Edi nyaminala na waye. Nyamina waye. Oh, wonfa asida manyame. Wonfa manyame. And also for no subewui. Ete se me de no. Praise God. Hallelujah. Yakwa na sofu kem. No su. Jesus. And I was also na nyawo na ade bia be katre yende. Se bibia ye for manyam how dey so was me amedi ni wo ye yaw do. When I got you sir. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And the Job reaction was perfect. Yes. Now your papa. But the nipa reaction esino ayana no den ana no pay urade abeyi hintasem na mame se me nkan kire wo se aya ma ye kasa hu mre nyam da in a public domain. Jesus. Se me kan sa se mo mkoko ma ka ru asante ante. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Injebusafo de anopai ye ka kire no no se Bible say we must be holy in public. Na holy no dia na ebeye me hu say ye holy. O se dwom ne ye mompaye. Aya yam na ase. Enti Job pray. Yes. And he thanks God. Yes. He worship him. Yes. Job bompaye. No sorry urade in the public domain. Because no be a sheno. Ahuhia brim. Ha. Eniema toto. Inti won se da no, wa de ketewa bi no, ofi nyame anim ko obosom so. O ko obosom wo se we de me ntia ase. Na de ya ne se nipa bi wo wa na wawu. Wawu wi a, it's say you be react to go to God no. Yes you be hwehwem. Ya hwehwem so nipa ne ma. Oh. Wanya wuwi. No bi so afa ho asidan. Praise God. Hallelujah. But this is the Bia no Bible so say ade nyina mu that is a good reaction to God. Job cried or worship nyame. O sorry no. Na ni ba hin wo ho akwa ho kire mu a wa ma so say me shira Yes. David nso ye bi. Jesus. David ba wuri. Akoda ne yare no. Na David di awure ho ma akoda no. But the David akoda no o wuri no. Na bamfo ni nyina nim se ene David be ye no ho bibi. Yes. But I know pa okwa himfia gohwe David okoya na adware ase tutu ni ntoma papa ni eti na konwa so na we hwe we yanim na we hwe we yanim na obuza zo hene na obayi ti ase na wodi awuraho ma no oyaru yi na de na wawu a yenya ya ba be jamwa afedi we friend to ma fita uti we Job said ye no metimi aye akola ne ti ase no me pray ne nko na se urade amana afa ne kwa de na metimi aye ye wo edman ye wo afa ye wo din ene nshranka. Amen. That is the Christianity, a maturity Christian reaction. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Famiko 2 Peter chapter 3 no na miwie. 2 Peter chapter 3 verse 18. Unro. Mini jamungo. Wadu kasai. Asidai. 2 Peter 3. Yo. Verse 18. Verse 18. 18 he say. Ose na munyini. Ose na munyini. Ose na munyini ya na urade
Munyini. I say na munyini. 2 Peter 18. Tree ne 3:18. Tree ne bo mame mo. Tree no obo. Ai. Ghana father ne abrofo. I say na munyini. Mame mo a wase. Ya na ready ni. Enti adofo. Okay, 18 wase. 18. Na munyini. Yes. Yen ewrade. Munhini. Ye ewrade ni ya agenko Yesu Kristo adom. Eni nimdie nim. Praise God. Yenyini. Munyini. Yenyini. Ewo ya ewrade Yesu Kristo. Yes. Christ ye ewrade Yesu Kristo adom. Eni ni nimdie. Yenyini wom. What I say? Yenyini wom. Yenyini wom. Ewo se yenyini wom. Na ni nyini ni bi ni se na Yesu kasa ho wonyam. Na ye da enchene ewom. In public. Huh? One say edu ba bi no ka Yesu ya kame de ni bi. O se ya jase betumi a. Ka kruwei Mane empire. eno ya fast say. Enya de medai me pe na mom ope. It is sometimes we say kasa say a yentam so na balance. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na za something for mama mpani pressure okuma se pa. Odi wa ye toto na no bi di aba. Ye ne to aba ma wan ye kwaya. Na pressure ba mama mpani si. Ba mo na to aba ma me mo ba to aba to mo to amunyai. Pressure. Pressure. But I carefully analyze the speech of the president. And I'm who say mama mpani kwa wan ye asante for. My statement aba you so net so. Say mama mpani anye ya asante for. But the essence are tough for ma bebre nim said ye analyze this speech intino am for the negative aspect no what you say yes ye dey lambaste no but who steady baby or say nyame ntua buka maako no eno so anye he wo but say wonnim how I analyze this speech a obeka say mampani abodua no mampani patcha say mo say interchange me ntimi nye but interchange me be ye na say me ye wi a mani bewu anase nyame betua muka baako je say dia wo ye no wo oppose to say wontimi nya no watimi aye nti watimi ya wani bewu that is the whole statement but o man panin so am say what tran brochire dodo nti kasa no ebi wo wa oka twi no ensi so nti say wantimi anhwe yi a obekasa o man panin aye de be waye ye praise God. Hallelujah. Ghana mpanifue mo ya de tumi asem nsa no mo ma mo kasa humre nyam da ntiri wo amen obi wa pani bi obi aba ne ncha ade obepe wo ho no onyam ma no entu ne furo praise God. Hallelujah. Kan ye beto ne yam ka kire no no hu se me wo pani because onye bibia na obetimi aya amanipa but obi wo ha obekọ no na nim kura wo se de wabo ne po no wasem kura wo de befi wabo ne moma so aye hyen ama wudu ano wasem kura eyira anobai ni ade ba ka che say be careful in public speeches and be holy ya kronkron e wo bra wo dom amen to be very careful to choose my words bra me need badodo okasa me very very careful because wase de afi mo ba na gu hofi na de ko mu no de engu fufi anopa nyame nom ye amen nyame shira ye amen na yan public speech no yan kandia ebe ma nipa bo ayeden atoniyam mampani wo kasa bi a oka owosu ntimi de mi de nachi o say this thing too shall pass we so e be twem encouraging word we so e be den e be twem say obeye hu adwuma de a ebedu ba bi na dayechi praise God. Hallelujah. Kasa nchine yeden praise God. Hallelujah. I love Omampani John Dramani Mahama Jesus every mo hope to me nyina na kasa nsai okasa abani nyansa eni ahobrase ewom enu nti ne ye wo man a da bia ye intact
because the godi etino eyobia the open to me no oyobia ono so kasa nya ko betime inciting crowd but I know the speech your mind UPS o say soldier for me pa mo chao Jesus a soldier for mo Ghana ya hoche ya abai e betime di ku aba but mo ntom bo ase se mo ntu 1992 constitution mu Yesu din mu mo ma nyina ho that this is a leader Amen. we ye mampania onim ya oye ebisa si etugu a na obenya obebre nyame hira wa no pay Amen. e wo Yesu dim amen Amen. 020 for Yamlay. Hey. Papa one. yes sir Papa kasa na no anu. Na chedi. Papa nyame hira. Amen Nyame de won hira wa yente ase. wa hira me hira bebre be Esan se ne aya yetahia. Ese esro da bia ne ade ba o. aya samu Nyame hira pa. Amen Abusia yankoi onso beka ho ofidwa wie mo number no nanso amanfo guso a omofre adumura. Ya so be hwe yeso. Ampacho odin bebe kaza free. Oh offer. Offer ampacho mpom ti say. Ye do bad ya say. Aro papa kaza o. Papa ya de papa. Na they say there men you want me nkwa so they say o. They say there they know na ebo pa. Amen Na bobo bi say what some kan o se funfon. Amen It mean many times again fie. Na the last one waka ya me de kwan say aso ya ko hwe na ma ye ku. Na openi o die ni mu say ya. Onya kuma. Papa nyame hira. Amen. Shabu papa nyame onhira onso betimi so abeka ho ofidwa mu 0554820910 shabu papa na na frɛ you ai ofanane oya de papa eti also obetimi so abeka ho ofidwa mu amfa number no tuja bia na afi na UTN 0201944485 and 0554820910 adumura Abahenso. nananie Ano anana mpajo mbom ti say onyame na adom. yedo bad yasi nana we de onimu Ya anese. nana kafra Pastor na we no abawo. Na yo mo se asi abebre ema adoeto. abato Na oni pa bia odi ade bia nim. Na se wo kasa na kasa mo. Wo anhwani ye wo fum kakra pe. Di oka bebre no yefo. na bi Emom kakra no a okase atie ho no. Ewo no obia hu se wo kasa mo nti. Obe bibia kakra bia de se ho no. Na okasa ese oh we o kasa ye. Anso dabia o kasa. Aye. Anso da o kasa mo a ade nyi ti bia ba no obia ebo kwadu. Enti no odi patewa. Ese wo hwe wo kasa. Anyo bibia mo ye. Ebi se ano wata asindamon. En bibia enti ano ba so ya wo ye. Abawo edebase. amen nana onso yedase papa yedase osu betimi so aborremu na ya pekio adumura Obese yeso. dipacho Pacho me kase free quarter stop. ready wankasa Yami samu pa. Amen Onyamu kase enema fo papa. Pacho obapa onto tani we mami. Enema fo mi dimi kan hwe. Because bu bumi nyami sem ne bae. Adum chrensu. Ifi so ton. Pacho to mam kakra bi na ene Madumunsia efri suruton anope ma kwentufu numubi sheye din ye na brabo imu anope ama ya fomo kwan ya nyiu
ananopeyo madumunsia efri sruto anope makwentufu numubi. Amen. Amen. Abusia also a my mom brother said 2 minutes be and also back here home. 0201 944 485 055 820 Odeshe Adumura. If children be because free. Oh, black man come here. Black. What some of their brand of pay. Amen. I'm simply can say. It do baby on him. Job dear no. I bet you. Nemo job a man means saying six form. If yes, so you be saying, I did be a buy and chasing and coy diano. Yamini Bonsam call your home peg. If a man means an AC form, and the Bema Bonsam an AC form. And the pay is our own, the alcohol, no. So, yeah, when the baby will see, Bonsam the baby will see, and a Yamin and a rebel hope. I didn't hear mobile. Amen. Amen, amen, amen. Enti papa afrefro no odi emfa be se miense bi nka ona de enko yanim Adumura le pacho odi bebe ko se free se bo ma no ko se free ASENE anopai de e de janko panse. Amen. So of my Amen. na mo so much na better video. Amen. Someone can be a Kasa will to me, and so you book us. We who said no business to Batia. I just said, Kasa now, we who said no to you. And she was for what be the enemy actually. Sir, your honors have said me the toy anymore. Young chef, quaint the first one, the year. That you know, and I'm many people was a fatter. See, the Masapa, so we are custom. Amen. Nyamin show. A kwanya be ubesifa akura otechema. 0554 820 0554 820 910. Obisa mebo number nentem dodo. Nanso ubenden. Adumura. Obeshe ye nyina ye so pepepe. Pia the bad man. Fantastic. What would you? Yeah, my man. Bavane kaza. Bed mpacho. Number now send mam last me nya number na yirai. Timpacho mi wia frame bi mo wa Mr. wa. Epacho papa matipa. Ene bed man manen koma yen. Yo, ana page mami chi ujan, ana mi chi papa so ba ko pe. Ojibuso. Yes. And I papa kasam papa. Nakupu inshira papa. Amen. Me ma etie fonsa de yes e be fle papa onyami inshira ene papa ye asedi ma na enso papa enso ma na wo yin. Bad man. How can he say? And how can no? And yes e be friend keche. Nti papa oni nyame adwa nyame nka ho pa why? Amen. 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 Bad man. 0554 820 910 0554 820 910. Ofre MTN line na maswa G Voda line so eka ho 0201 944 485 0201 944 485. Adumura. Medi shebe ni o. Facho me kasa free but be friend that again. Nyame insra papa bebre. Amen. Sanse kasa na aba enne no kre me kwa sorry bibia me ni asori na bi na me ko. Ba enne tembia me taiti be enne no. Me ti kasa na mani agi. Eni ti ne mafre. Pa me bo papa baso. Amen. Na me koso ala kasa nyame insra no na de biara ta o mana semtenka. Amen. 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 Papa. Yes sir. Yem preprechi na se yemfa di twato kura na se no mo pimire mu no. Adumura.
Obey Emana Broso. Bibi Busumpim. Bibi Busumpim. Piao. Anopay Udimbe Emre. Mia Memfaba Abbas Body Ma. Yakraba. Yes, so for Bacope. You did for Bacope. Or no car. Then for and I say, man. Amen. Now, Obi Fresh, Obi say, your friends, Abbas, your friend, Abbas Body Abbas. The fire was a year, Abbas, because Papa and Sempa or the back. A Kenya, Mimi, you say, Baby, they will feel me, sorry. Bibi ha make a grant me sorry. As no question the piano, Mitina, not at Senya sorry. So. Intino, Yamin Shram. Amen. Na Onfa and Sem. Onfa and Sempan Emre, Nayan and Castle Grana, Nayan Aboy Bra. Amen. Chia would be a kind. I mean, Chia Moya, Amen. And I am, and I them rather come. Amen. On council. Bibi Busumpim, the Nediaba. Papa. Yes, sir. But mammy, man, be a 1 minute. Number 4. Papa, that's an answer the Yame and Namoso. A dear mine. Sassam way me Kobimu 2020. Yarenim. Upon that thing. A mepacho, so bold German Namin Fari now, or Pima rooms are Adumura. Mepacho, or this year be new. Oh. Mama don't come again. Me pacho me nasa ujama hi no honti ka otwe ho kakra ma ya. Amen. Eda. Ti na me to aso no. 2020 ni me fa bi musa na nya easy. Se wadwuma se na yare aba. Na lockdown asan ba. Wana komo wadwuma se ye. Okita yare kita nkola. Nti ni ameka ne se tiefo du ba bi a yemfa nyame asem. Because kan ba bi a ne papa de e ma yen ya. Na mehu ohawo ne amane adwobu fam. Na ni nyina mu no wampa aba na osan da nyankopon ase no. Mehu se ade a job ye ne so nyame ani e ma ne nya ye ese ye ne nyina o se nya ne mroso. Nti odofo se to de den a ben awurade na fa awurade asem. Amen. Amen. Papa 1 minute. Yeda nyame ase se nyame amaye asem sei na de me kan se ye kasa se unya problem po na uka kire obi na otu afutupa wakoma timi toyem me pacho ye di afrefo no asiya yentumi mfa afrefo bia bim timu ama ofre no munjai me pacho to asmai enti kasa aye kasa emma nipa no emma nipa koma eto ne yem anopa ye de nyame ase se papa bie ne ma so a kire yen na yen ye ti asem no yen ye befa na ye di anante ewo nipam ene abonten ya sorry baby ayeko anopa me fa sa akwan we so echia me ame ofa kwasi jamna kede oyitire oni ni nuanom omunyina eye sa adwuma ne bi mechia omunyina tabita no mechia omunyina omne omoyere no enra ana afiada no ena maame odi ni birthday me maame awowo me afie jakoma aboabo de obi enim no me fa we so ma no happy birthday pa one me manyina me maame tonko no nyina mechia o belated one na me nshira belated ononkwa na edi na de onka say birthday a wadi no fie o wanya 67 years 67 no onko edi wetimi akuma akokwa di ne fie ho anti ye wie be ko no kaje zo wanye ni ene mase no so me kan say nra ayi akoso yi masore mba binum no boho akeka ye aboabo eda tachi ra ye kra ne maame nyame onka ne ho sanso na anoma senso ya sore ba onu minim ne di ndi
anomase asoroba o hwere o maame ase o papa no ye ma o hyeden amen ana fe asoreba akua gege aw ono nso on de esin dada na nra na ye na yi ne asoroma ni nyina nhyɛ no nso ye pon asore ye bɛboa ye ho na aboabo ne asene ya to afa ho amen afi kaiti